Ушул 4-5 уй сатылат. 3 музоолу, 1 боз. Анан 5 баш музо бар. Швейц, бельгийскийлер, эркек ургач аралаш. Каналдары. Жумшак аябай. Келип саап текшерип көрүп алсаңар болот. Уй жууш. Бул 3-чү уй. Алато менен швейцарлаш болду. Мында желдер иштейт. Жумшак аябай. Төртөн тең бирдей чыгат. Желдери. Төртөн тең бирдей чыгат. Желдери. Мунун да 4 желин тең иштейт. Төртөө тең рабочий. Жумшак. Kanalları. Su 5,5 айлык. Kon bir alçılar olsa çürüp berem. Bul urgaçысы, bul da 6 айлык. Таза Швейц. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Экранда турган чоң музоолуу уйлар сатылат, туугандар. Момундай торпоктордагы бар. 5 баш, ушундай торпоктор, 4 баш уйлар, 3 башы музоолуу. Мына ушул бирөөсү боз. Достор, карап көрүңүздөр. Ушундай уйларды издеген бир туугандар номерлерин коюп коебуз. Жакса чалып, момундай эркек музоосу менен, достор, швейц мынакей. Таза караңыздар, эркек торпогу менен ушундай уйлар сатылат. Сүт чыгыштарын алда көрдүңүздөр. Анан ээси дагы маалыматты берет. Алам деген бир туугандар, кайрылыңыздар, доставкаларынан ойлонбостон доставкаларын кылып берет. Бул уйлардын турган адреси мынакей ушул уйдагы келишкен экен. Чүй облусу, Жайыл району, Кара Балта, Полтавкада, достор. Барып көрүп алам дегендерге. Мынакей. Караңыздар, жетелеп дагы ар бирин көргөзөт, тиштерин ачат, саан уйлар, мына сүт каналдарын көрүңүздөр. Сүт чыгыштарын караңыздар. Мына достор, выз. Мо соскаларын караңыздар, чоң. Жумшак деп атат ээси мынакей. Төртөөнөн тең выз чыгат экен, достор. Караңыздар, литрлерин айтат. Барып көрүп саап алсаңыздар дагы болот. Тишин дагы ачат момунтип мынакей. Бир туугандар, видеого лайктан тырс басып көрүңүздөр. Мына момундай болгон уйлар сатууга чыкты, достор. Көрүңүздөр мынакей. Алато, Швейц парадосундагы ушундай уйлар. Базарларда деле мындай табыш кыйын негизи. Көрүңүздөр, жакса чалыңыздар. Баасын келишиңиздер, достор. Эркек торпоктору менен. Торпоктору жакшы экен, достор, туугандар. Бүгүн 26 август 2025 жыл. Ушундай уйларды алган бир туугандарга буйруп насип кылсын демекчибиз, достор. Андан кийин бул биринен бири өткөн жакшы, окшош экен уйлар дагы, туугандар. Момундай болгон, мына ушуну дагы жетелеп, тиштерин ачып, саап дагы көргөзөт, достор. Анда эмесе чоо көрмөкчүбүз. Кеттик анда эмесе. Башка бир туугандарга бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Мына баскандарын көрүңүздөр, достор. Могу музоосу. Музоолору дагы жакшы экен, эркек музоолор менен, туугандар. Мына момундай болгон уйлар. Анда кеттик. Ушул 4-5 уй сатылат. 3 музоолу, 1 боз. Анан 5 баш музо бар. Швейц, бельгийскийлер, эркек ургач аралаш. Бул экинчи тут кунажын, боз. Так, 10 күндө туйт. Желиндер иштейт, төртөтөн. Биринчисинде 15-16 берген. Ой, 1.35-ке чукул чаат.
Bunun bahası 200 ming so'm. Tushirib berem biraz. Dostavka bo'ladi. Shundanchi. Bu toza süt. Üçüncü muzosu. Muzosu erkek. Muzosu 2 aylık. Telefon suydu. Uydum boyu bir 40 tane uydu çıkat. Damlı bir yeme sütü. Hazır 20 litre sütüne garanti. Kanalları. Yumuşak abi. Gelip sağ tekşep görüp alsan olur. Uyucu hoş. Dişin. Çapacağız. Esasına. Kutu polnuy su, densoqlar polnuy yaxshi. Kelip tekşerip sağ ko'rib olib ketsangiz bo'ladi. Bunun bahası 245 ming so'm. Biraz kana tushirib berem yo'llarni. Dostavka bo'ladi Qirg'izistonchi. Bu 3-chi uy. Alato menen Şvitsarlaş. Bunun sütü 22 litreye garantiyası var. Onu da gelip saat tekşep ko'rib alsanlar bo'ladi. Muzosu erkek 1 aylık. Bu uy. Aksap demekken emesi çok. En sonu taza. Aldırak tartmamız. Oldu. Bunda zelinler işteydi. Yumuşak ayağı. Törtünün bir de içer. Zelinleri. Kanallar. Mümkün değil. Ne istersen? Dişi. Burada 3-4 balık balıklar. En sonuçta hayvan yaxşı. Bunun kadar 1.40 tane ödüyor çat boyu. Onun bağısı dağı 245 bin. Bunu da biraz çürük verem. Esli üçün bir alçı kişiler olsa yaxşılar çürük verem. Bu tuğanın 2 cuma oldu. Uzası erkek. Urgaçı. Bu tazza alata boy. Bunun da 4 jelinden işteydi. 4 tengre açı. Yumuşak. Kanallara. Jelinler yumuşak. 4 tane tengirde çıkat. Çubuğu şuylar abi. Evet. Bu 4-cü dot. Baldı bana koyarız. Bunun sütü 24 litreye sağ koyup alsa olur. Garantiyası var. Ek malkısına gelip. Uylar ayağa yetti. Bunun bastı 245 bin. Üçünün bastın bir de. Üçünü 3 sandı bir alan deçiler olsa. Çürüp verem yaxşılarla. Anam bul 5 muzo daha satılat. Taza şüit. Taza şüit. 6 ay olup kaldı.
bağısı 100 ming so'm tushirib berem. Jetoblasga dostavka var, salib ham bu yoqqa. Bunisi da Şiits. Bu 5,5 aylık. Bu da taze Şiits. Bunisi 5,5 aylık. Bunun bağısı da 100 ming, ekon 100 mingden. Ekon bir alıcılar olsa çürperem. Bu urgaçısı, bu da 6 aylık. Taze Şiits. Bunisi 5,5 aylık. Bunun bağısı da 100 ming, ekon 100 mingden. Ekon bir alıcılar olsa çürperem. Bu urgaçısı, bu da 6 aylık. Taze Şiits. Денсаулықтары жақсы торбоқтардың. Kaçaktары жоқ, қорбайды. Мұның бағасы 95 мing. Мұны да біраз жүріп берем. Көп емес, біраздан жүрем торбоқтарға. Жетобласқа салып жүрем. Бұл бельгийский, таза бельгийский. Бұл 4,5 aylık. Бельгийский. Bunun bağısı da 95 ming so'm tushirib berem. Bu 2 aylık belgiyski. Bu eng tazasından. Hozir chaqaman sut ichadi. 2 aylık, 2 o'tin to'qog'idan. Bunun bağısı 75 ming so'm. Biraz çırpırım bunu da.